chibai ule voin hi August ni som paruk sang ni le som ni pani thole ni nia pin le bu tang sipa khua hal tu sipai te local PDF tenan beile ta sipai somthum chuang thi in pakhatan man Sagan region pin le bu tang sipa khua te hal tu military council sipai te chu local PDF tenan beile ta sipai somthum chuang thi in pakhatan mana ral thuam ten khom sak thu Kolin district PDF thupong tu le Kolin township People's Withdraw Representative ni bok uzo awan kheten media thil military council te hian pin le bu khopuya tanga mel thum vela hla khuaten hala wangin mi pui beng him tupol tenan beile ta sipai te hi tir chuan somnga velan nia somthum vel anin sop bela PDF ten an beina sipai thian tama wangin sipai te hi khopui chunglama an lu thu ria tani Kolin district PDF thupong tu soidan chuan khuwa tangaron chualai chuan force somriat velan nia somnga vel chau khachungan lut sipai pakhat kan mana anral thuam thanem takan khom mi puite chena in le bungruaten hal thin hi kan du lo tak zeta ni tina soya tuna hian firfiak sipai te hian Kolin district chunga Wento township te Kolin township te le pinlebu township chunga khorang sang te an lahal zel ti sia tani paleya ni ni chung in kana a sipai somni pani vel thi in PDF lam mi pangan thi veya ye cha chole miya ya te sipai te le sipai motor in zui beini in sipai som pakhat aya tlem lawan thi Sagan region pale township a khuate haltu firfiak sipai te le local PDF te August ni som pathum le ni som pali khan in ka pin sipai somni pani vel an thi thu Myanmar Royal Dragon Army MRDA tene na tanga sia tani August ni som pathum chonudar ni le ni som pani vel khan yuatet khothang lama operation nei firfiak sipai te chu Myanmar Royal Dragon Army MRDA 10 lolam bunin an ka pa sipai pathum an thi August ni som pali chonudar khat le ni som ni vel khan pathota yuatet khuwa mi pui chen in roka chuak le firfiak sipai te chu kamba khosak laman thlenla in MRDA 10 lo chang le inan beya sipai panga velan thi chumi hnu tlailamdar thum le achan ve vela tanga tlaida ruk theng kaba khuwa le thaine che vela firfiak sipai le PDF te inkap le in firfiak sipai sompali velan thia MRDA lammi pangan thibok heta sipai beitu te hi Myanmar Royal Dragon Army MRDA te Yinma Pin District Battalion khanna te Royal Eagle Revolution Force te pale jokar tele local PDF ten ni heng firfiak sipai te hian yin pauntain khuwa te pathota khuwa te yuatit khuwa mi pui chen in te chu August ni som pakhata tang khan ti che inan roka August ni som pathum le ni som palia in kana sipai thi te ruang chu kabayat khuwa le yuanang khuwa mi pui chen in chunga da in an hal ti sia tani chu tiang bokin Magwe region ye cha cho township hle khau khuwa hala he khosaklama om sinte khuwa an pan lain August ni som pathum chonudar thum vel khan local PDF Black Wolf PDF MDY te Phoenix Special Guerrilla Force te YLK Guerrilla Force te Twetau Revolution Force te Minchian Guerrilla Force te Peacock Brothers te le Wolf Brothers 10 lo changin an lo ka pa sipai pariat ayatlem lawan thi thu PDF te hena tanga sia tani chuba ka Magwe region Miang township techi khuale ne tat kho inkara kamba atanga changkhole phlan kain kholama ration supply turakal sipai motor pani ta chu August ni sompanga chonudar khale ni som pasari khan Miang township PDF 10 tumhni len mainin an lo baya sipai pathuman thi thu Miang township PDF 10 hena tanga sia tani paledwa yetet tawa inkana sipai somthum pasarian thi thu le ral thuam engam maza tan lak sak thu e tenan puang e le firfiak military council te inkara paledwa le yetet taw mun lia August ni somthuma inkana chuaka khan sipai lama somthum pakhat lion thi thu le ral thuam engam maza tan lak sak thai thu Arakan Army e ten thu chuan siama August ni som pathum jinglam dar sari le ni somthum panga vela inkana chuak ma sabra chu Arakan state yetet taw township do pai khobula ni in firfiak sipai tele border guard tangrual te operation nein a inkana chuaka darkar ni vel e lam nenan inkana a sipai somthum pakhat an thia hliam po an omnual thu ria tani rualin e lama apo sipai then khatan hliam thu ria tani yetet town dong pai khuwa inkana a chuan military council sipai lamral thuam 60 mm pakhat MA3 som panga MA1 paruk MA4 pani pistol pakhat inbiak na khol pakhat GPS pani jamar khol pakhat telin
sipai thuam le puak thai thil dangan khoma avoi ni in kana Arakan State Mount Township Chaupandu Khobula August ni som pathum chundar som pani vel khan firfiak sipai IB jani le somsari le Arakan Army te in kana chu darkar kharle achan ve velare nia Military Council sipai lama parukan thi a hliam an nual bok silai te chi pali telin puak thai thil te sipai thuam le damdoi lam thil te po anlak sak thai bok thu ria tani August ni som pathum somhalamdar som pakhale achan ve vela avoi thumna in kana chu Arakan State le Bangladesh ramri sapu ani in LIB zathum samnga pahnia sipai tele Arakan Army ten in ka pa ALamin silai lian chi le ate chi than khat ba ka pistol pahni MG43 silai pakhat drone pahni jammer pakhat inbiak po na satellite phone pakhat bom chi sang telin puak thai thil te sipai man ruate damdoi le reson ei tur tam tham tak bom rang som thum chuang vel je tan lak sak boka August ni som pathuma Paredua Township tathe kong kho chim lama in kana chuak boka chumi hmuna in kana chuan chorkar ni vela o a August ni som palia chuan in kana chuak lo ma se Military Council sipai lamin anin kana thin hun vela lai puan me po thin thu ria tani August ni som panga khan Military Council lamin ral thuam puak thaile force te helicopter mangina chop bela ason kwal mai ba ka sipai longte longlian tak tak te mangin reson an chok lu zela wangin Arakan Rakhine State in kana hana sajok chuak thai din muna om chau thu ALam chuan an thu chuan tar langa AA chuan firfiak sipai te operation le an baidan sang te chu tangrual pol te alliance pol te le mi puite nen mumal taka bailet zelan tum thu official in thu chuan siam bokani AA ten sipai an tha jinga khan LIB zani le samsari battaliona lieutenant commander mozo te LIB zanga le somthum pasaria major ten nai uale LIB somhnia major te antel ti ria tani bok tazea drone manga bom thlaka wanga tlanchia piuso thi pol pasari ka hluman nia miaya po operation nailai sipai te bei ni in firfiak sipai som pakhatan thi second region taze township ingko ka kho saklama piuso thi pol te kempa bom thlaka nia chuta tanga tlan chuak piuso thi ho chu taze PDF pol in lo changin an ka pa piuso thi pol mi pasarin ka hlum thu taze PDF pol tenan soi August ni som pali jing daria lemni somli panga ver khan drone mangin piuso thi pol te omna kem chon boma chuta tanga tlan chuak piuso thi pol ho chu taze PDF battalion rukna le taze mi puiweng hum tu pol ba ka gorilla welfare KPR tangrual 10 an lo baya piuso thi pol pasarin thi thu le PDF lama pakhat ngai to omlova hliam thu taze PDF pol tenan soi bokani chutiang bokin August ni som pali tlai lam darli lemni somnga vel khan Magwe region Miain Township mi puiweng hum tu pol te chu pau tual chung veng hum tu pol le Miain Township PDF tenen tang hovin Miain Township simlama operation nei firfiak sipai ta chu pau township kantet khua le than pau kong khu inkara bom som pakhat manginan lo baya sipai pali thi in pahni an hliam thu Miain Township PDF pol tenan soi July ni som paruk po khan Magwe region Miain Township chaklama operation nei firfiak sipai somsari panga vel chu Reaper kolam pol in lo bailetin sipai pasari an thi thu le hliam tam takan om thu PKU NPDF polin thu chuan siam bokani mungyua khopuya Military Council ma u check get chu tual chung PDF tenan baya sipai paruk velan thi second region mungyua township mungyua le mandale khopui inkar kongpuya firfiak sipai te in kulna ma u check get chu tual chung PDF 10 August ni som panga jing dar ni vel khan silai lian le te manginan ka pa sipai paruk ayatlem lawan thi thu ria tani Chinduin attack force pola pakhat chuan kaini lamin nai chil takin kan ka pa mi paruk ayatlem lawan thi chu mit nge in kan hmu ti in khetten media hila minis somli panga vel anin ka ton hnuwa firfiak sipai lamin 40mm manginan kam na salea mase tual chung PDF pol chu him takinan tol son thayani chu ma u check get chu mungyua People's Army Chinduin Attack Force Battalion ni thumli hnuaya Special Commando polte mungyua the boys te Special Operation polte mungyua Special Day chia PDF tele Northwest Plan Revolutionary Force NPRF tangrual polin anbei thu ria tani Kokrei Police Station telin khochunga Military Council sipai te duty na hunchu KNL le PDF tangrual polin anbaya Police Officer telin sipai som pahnian thia
dan shemi ukil le office staff teman ni in silai parukan laksak Karen State ko kare khachung om ko kare police station telin sipai ho in kulna mun ta chu August ni som panga chamalamdar som le achan ve vel khan KNLA le PDF tangrol polin an ka pa minit som panga velan in kap tona anhuwa sipai ten ko kare khachung school omna le mun sang sanga in kalpona andan cha thu tual chung mi pakhatina soi Karen State ko kare township chu KNU thunei na mun ania khachung ti lo mun dang zong chu an control vekani Mataya operation nei firfiak military council te boma bai tokin sipai palian thia khin uatanga suebu lamakal sipai motor pali chu voini z boma bai ni bok thu demon polin khaten median sil August ni sompali jing daria lemnin nga vel khan firfiak sipai somthum vel omna operation nei akal te chu demon underground revolution force polin bom thun zom manginan baya sipai officer pakhatelin sipai palian thi thu sia tani chutiang bokin Sagan region khin uatanga suibula makal sipai motor pali inzui te chu August ni som pathum jing lamdar kualem ni somni pariat vel khan tual chung PDF polin khin u kong thuang puibula boman bai thu suibu defense force polin an soya firfiak military council sipai motor inzui pali ta jinga akal masaber to tu le anhung ber chu target a manga bai ni thu suibu defense force pol le king peacock defense force polin bom pariat manga tumhnian bai thu siat ni ma se thile hliam zat takero sia thele nilo Mandalay Suebule Michina inkar konga SBDF landmine pol alliance pol te anchet deuranga wangin mipuilam chu zandar saria tanga jinglamdar nga inkara chuak wak lo turin SBDF polin thu chu an siamani Indo Myanmar number 2 border trade kiang haimol khothara sipaitenan hal thu update lo ngai thlaila Indo Myanmar number 2 border trade ri khodar township kiang lok haimol khothara nimin pi atlai dar thum le chan ve vel tang khan silai ri sia tania chena inan hal thu sia tani chena inan halai chu mizoram atang poina mu thaya military council sipaite hal ngai ani thu tual chumi pakhat chuan a soi rekhodar township number 2 veng tiau tlang chunga military council sipai kem chu okas ni som khan CDF tangrol tenan ka arona chumi tum chuan military council battalion commander captain pakhati amin mi pangan thia mi pali CDF lamanin pe chu in kana chuan military council lam thi le hliaman tama wangin sipaiten tlailama haimol khotharan lu chila chena in som parukan halta ni haimol khothar hi India le Myanmar in sumdon ton na mun pui pakhat ni in kalemio tedim le ri khuwa te tlo po na ber pakhatania ri khodar khuwa tanga mel khatbela hla omani zelian media ina soidan chuan sipaiten haimol khotharan halaya khochung om unaw tleirol pani te chu sipaiten an mana an that sipaiten an tha tak ta hi kumsom pasari mi lal nun puile anaw kumsom pangami lal ruat moya mama ten nia anman ni la la in haimol khothara tanga ri khodar lampan na konga ka phlumin kongsira langsar takinan lo phuma an ruang ta hi vo in August ni som paruk somadar som pakhat vel khan an khomi tenan muwa an khobula thatakinan phum le ti sia tani khin utang sipa in lo turakal thalai mi pasari te sipai tenan lo that Sakai region Suebu district khin u township wenchi khomi thalai mi pasari ta chu sueto kholama in hlo turan kallain August ni sompali jing khan chau miang khuwa number 2 high school bula sipaiten manan tha thu tual sungmi tenan soya an tha tak thalai mi pasari te hi cho tu haya kumsom pasari mi ku zo haya kumsom pangami kuming kuwa kumsom ni mi koming ya kumsom pali mi ku phyong we suwa kumsom pokomi ku nai naya kumsom ni pani mi le Utura thuna kumsom ni pakhat mi ten nia sipaiten an man hnu khan number yat military training school a hruain an ngai sa an that an ruang te chu ya ta khothlang laman lo paya tual chung mi ten August ni som panga khan an ruang te chon hmu ti sia tani chai thua police motor bai ni in an thivek Monsted chai thu township meyan chang khobul mo malin kholama tanga chai thu khopui lampan police motor chu local PDF 10 landmine an lo baya Police motor chuang police officer telin police pathuman thi thu chai thu revolution and information network 10 kheten median shil boman bai hun hi nimin jing lamdar kwale minit riat ni in police sergeant sowena telin police pathum an vain an thivek ti sia tani police sergeant sowena motor hi Toyota Wish rongwar ni in a motora hian ama sowena le police officer pakhat ba ka police pakhatan chuanga landmine an lo beina a motor hi chevekin
police pathum te hi an vai nan thivek ti hria tani State Councillor Do Aung San Suu Kyi kumsom pasari jelan tantir don State Councillor le public leader ni bok Do Aung San Suu Kyi chu firfiak sipaiten kumruk jel tang tura achung thu an rel bel le wangin atan hun chung tur hi kumsom pasari anita ti hria tani kumsom sari le parukmi Do Aung San Suu Kyi hi kumsom pakhat chung jel tang turan ti hnuwa nimin khan khes palia thiam lo chantir le in a khes pathuma kumthum jel tang turin le a khes dang pakhata kumthum avaya belkhom kumruk nen jela tan hun tur belkhom chu kumsom pasari anita ti hria tani kareni state ta firfiak sipaitele kareni tangrual polte in kana sipai sompakuan thi kareni state chunga tun ogas thlachan vekal ta chunga firfiak sipaile kareni tangrual polte in kana military council lam sipai sompakua thi in tangrual pol lama mi pakhata thi thu karen National Defence Force KNDF 10 thu chuan siam ogas nirial le ni kwa khan siaro township chunga firfiak sipai tele kareni army KNDF tangrual polte tumli in kapin sipai pariatan thia ogas ni kwa khan phayu so townshipa firfiak military council LIB zangale somthum pakhata sipai tele kareni tangrual polte darkar thum chung bel in kapin kareni army lammi pakhata thi ogas ni kwa ve khan dimo so township sanpia chawmai wenga firfiak sipai tele KNDF battalion kuana te in kapin sipai pangan thia tlailama KNDF 10 dimo so mioma police station an bailea ogas ni som pania khan UP khu wenga baptist biak in bula in kable in sipai pakhata thile firfiak sipai lam hian anin kana vela tol chung mi ta chu pho a mangin in kana thlen launa loilin le township do papa khuwa chu thlona tangan ka wangin tual chung mi pakhat thi in mi pani in liaman tur thu KNDF tenan soitel bokani military council ne na haral thuam supply tu company zale som parugan om thu justice for Myanmar in thu chuan siam Myanmar ma thunai na la tu military council ta na US dollar maktadoi telman ral thuam le sipailam thil supply tu Myanmar le Singapore company zale som paruklai om thu Myanmar sipai te human right dan bo chian en thatupol justice for Myanmar chuan thu chuan siama chung company te chu kumsang hi le somni pakhat February thla sipai ten thunai nan lak nu tangin director jani somruk pani le shareholder ten an enkola company somthum pakhat telin mi te hriat lar tak director somsari le pasari le shareholder ten sipai tan ral thuaman supplya chuba ka company somni pasari le director somnga pakhat telin shareholder ten kumsang hi le som pasari tangin sipai te chu hural thuam le sipai lamhan ruwa ten lo supply to a chumi kum chu Rohingya an suat kumani thu justice for Myanmar chona tar langa chu tiang bokin Myanmar ram om company samsari pariat zinga somthum pariat chu Singapore company ne an thlun zoma Singapore chuan Myanmar military council tan hun rei tak chung man tur chi ral thuam telin sumle in sum don ton na mangin atan puyani chu wangin justice for Myanmar chuan chu tianga ral thuam supply na tel director ho shareholder ho chu international level a rek tur le military council ral thuam lakna te chu chuchat vek turin khovel angen ani Myanmar military council hian kumsang ni le somni pakhat February ni khata ram chung thunai na la ka tang khan poisoi lo civil mi sangni zale somnga pariat atilhum to a singkhat chuang lung ina khunga jet fighter mangin civil mi te omna mun ka pin bomma tha ka khosang sanga mi puite thatin pong sual le anthil nei te chu sakena suama mi pui noi sari vel ral tlantirin poina sataka khoi bokani ram sang zale som pakhat telna ral thuam supply chungchanga in siam remna a chuan mishing suat war crime le mishing chunga hleilen na thlen tur ang chi chu khaptlat ania ma se chu in remna thutlunga chuan Singapore ram chu atel ve lawani chumi chungchanga chuan justice for Myanmar thupong tu ma yarana mawi chuan tun thlengin Myanmar military council te ral thuamna ma supply wanga hremtok mek chu aletlem tham hlea company tamzokin zalen takin an la supply reng hi pomhara sa takani military council chu ramtlem te chawinan rek beta kongle lama zalen takin ral thuam an la cholu renga chumi hmang chuan mi pui an rik rap renga wangin hremna chu khovel ram zong tang rualan kalpui chawin a hlotling theidon ani tina soi Chin National Defence Force Special Commando Training Weekly 3 Training hloting taka zo felani Chin National Organization CNO CNDF Pol chuan Special Commando Training Weekly 3 Training chu Kem Rili Training Ground a
lo tling taka khar na hun okas ni som pathuma man thu chuan siam chu training khana function a chuan Chin National Organization Pola General Secretary Salai William Chinan thu soi honna nein CNO Commander in Chief Salai Peter Thangan thu cha soyani subin hu chuan trainee ten karate so te siam sei manga in baidan so te an nei nu in training na ati thabik te choi moina le in tiam na thu ne ni zo a zalen chin mi hla sahawin training khana function chu lo tling taka manani chu special commando weekly 3 training a chuan mai chia pakwa le mi pa somthum paruk ni in an vain somli pangan nia kumin jun thlani somhnia tanga okas ni som pathum thleng thlani chung zirin chuta chuan CNO CNDF policy Geneva Convention urban attack practical military parade military strategy small arms shooting guerrilla strategy zirna political basic lecture federal democracy system karate le damdoilam in enkol nalam te chu anrenga zirzela zirtina pe kan ni thu CNO CNDF nuaya information and public relation department chuan thu chuan siamani kalemia wa tleirol pakhat sipaiteran ka phlum sakani jen kalemio sanmio veng number 8 high school bula okas niriat tailam khan mi patleirol pahni baika tlanchu military council sipaiten silainan ka pa kumsomni pangami kulin naya athi thu riatani kulin naya kungeli tia kauchu zandar sari pelvel khan athian then khattanen anchung te inariak turan kallain kalemio sanmio veng number 8 high school bula sipaitenan ka hlum thu voice of kale chuan antar langa sumi high school chunga in kul sipaiten baikan tlan chu muinan ka pa amunan thingal thu riatani kulin naya chu kalemio wa lume kumli zet azir zo nuwa rengun azir non lea chumi azir zo kalemio lamaron hole na po ninga vel chiania chuti lain military council sipaiten lo ka phlumani voice of kale chuan kulin naya chu kalemio wa lume na dor hon tumin amamo turman ruate po alei felvek to thu atar lang bokani kalemio aral tlante tana avai thumna mobile charity concert chu aizola nei le ani Sikani jen kalemio township huam chungaral tlan shom tuarte tan puinan India ram Mizoram state aizol khupuya okas ni sompanga khan avoi thumna mobile charity concert tholom khonna program chu chan mari zar kotle dor pui hmuna te nei le ani nimina bot sai mobile charity concert chu aizol om Mizozir lai pol MZP te NGO United for Democratic Myanmar pol le zaimi te insui khom pol sang MZE MDM le pamlaminan huai hotani Khetten media in nimin okas ni sompanga sipai thiza le PDF thizat report ala khom danin Rakhine state le Chin state Yatet town le Paledua in kana sipai pasarian thia Sakai region Pale town sipa sipai somni pani thi in PDF mi pangan thi Sakai region Pin le Bu town sipa sipai somthum pangan thia Moon state Chaithua sipai pathuman thi Karen state Kogaria sipai sompanian thia Mandalay region Minchiana sipai pakhata thi Sakai region Mungyua a sipai pakwan thia Sen state Simlam Pansaya sipai panian thi Magwe region Miaya sipai pathuman thia Magwe region Jejacho township a sipai priatan thi heti hian nimin okas ni sompanga sipai thiza le PDF thiza Khetten media in report ala khom darin military council sipai zale panian thia PDF lam mi pangan thi bokani khati jong kha boina chanchin thar kanang ai thak the chu ni e